Što se tiče Srbije, Srbija je lepa i divlja zemlja. Srbija živi životom već dobrih 35 godina. Da je svaki dan običnog čoveka pun nade i svakodnevnog razočarenja. Ti uzleti i padovi i frekvencije energije u životima pojedinaca izazivaju strahovite posledice za život porodica, za život kompanija, za život države. Imamo neverovatnu fluktuaciju ljudi. U posljednjih 10 godina ja ništa ne vezujem za političku strukturu. Ja govorim o procesima. U posljednjih 10 godina Srbija je ostala bez 600.000 svojih stanovnika. Ako se to nastavi, ako se ovde svede život na to da ćemo svakog dana imati nadu, jer smo po prirodi takvi mentalno isklopom, a istovremeno iste večeri razočarenje, to izaziva zdravstvene probleme, to izaziva psihičke probleme, to ruši prosperitet i razvoj srpskog društva, ekonomije, privrede, finansija. O tome neko mora da razgovara i mora da razmišlja. To nije vezano za vlast i za opoziciju. To nije vezano za političke partije. To je vezano za koncept predviđanja budućnosti. U tom smislenom procesu sve što je najbolje što Srbija ima mora da bude uključeno. Mi ne možemo neprestano biti u ratu sa svima, a posebno sa svojim susedima. Mi ne možemo na toj platformi graditi savremenu imperijalnu Srbiju koja dominira regionom. Srbiji je data uloga geostrateškim položajem i najvećom nacijom da može da bude imperijalna sila ovog prostora. Ali ne mržnjom, ne poređenjima, ne ratovima, nego jednim potpuno novim konceptom. Da svako ko živi u ovom regionu svom detetu kaže treba ići na Beogradski univerzitet i studirati tamo, jer ćeš tamo dobiti najbolje znanje.